unless you hit Omushomo gw'abanyamakuru abarukorera hamwe n'abarukutura mu district ya Mbarara hamwe nabo abariyo no bashoma kuba abanyamakuru mu biro byo misho gubira ha rubaju gardens omurubwizbwera. A phone is my greatest office asset that I can never be without. Ogutebekansiyo ba JLV hamwe na Iraka School of Journalism kandi gwetabirwe minyeto erukora nebutongore bitari umwe na bimwe kandi aba bashabirwe haru kwandike bitahikire. Kashabire ngo ya kutunga mahurre agahandike ko kuyagareba atakaza kutamu ibitaruho ukashanga nabehera abantu kandi ebyo nibihondanisa abantu. Loide twinomjuni obiraryo mjenyi mukuru ashabira abanyamakuru okuteka hakore bindi okutungura entasya yabo. Umurimo gw'amahurre tubukuzibira kore bindi nokera kare nozo musiri gwawo zo mu rutoke rwawo sigawaharagata sigawatereza wagaburire nkoko wagaburire mpuno wagabura buri kimwe rero gendo zahambaga uzakwata amahoro zahamukoro zamipira nkejo. Abetabiro mushomogu batongereza certificates kandi borekire ngo mushomogu nugwija kubabero gwo mugasho. For example, we have the public speakers, the master of ceremonies. They always have a big platform to showcase their skills in communication. But do they have the basics of communication? Yaba nakora umurimo gukoreba ngo bari yaho tiyaje uyatoneka aka inciting a violence ninga kagiro kuya baturubuga bwa mutahiwe. Gasha kwa Aiden Bataringaya.